besho ukuthi-ke njengoba ngisakutshela-ke mangixabana noSikhakhani ngihamba ngemoto kaSikhakhani i-Power of Love. Gcina-ke singaboni ngasolini noSikhakhani. Ngiyazi impilo yasetekisini ayisi ngoba sathi sakhuluma kanye noSikhakhani. Hayi kwasho ngeke sisazwana ngoba bengisemncane ngalesa sikhathi kodwa-ke nje sengiyeza izinto bese ayikho into engingasakwazi ukuyenza futhi nawo bazi ukuthi ayikho into engingakwazi ukuyenza etekisini. Yabona ngoba kwesinye isikhathi beke ngihlangana nabo ezinye indawo zokhuluma namadoda abona ukuthi ayile ndoda le manje sasuke zathi ukuphazamisana naye hayi cha ukuthi manje akuhlukwane ngeindlela. Uma kuhlukwana-ke ngeindlela ngihambe ngani ngihambe ngemoto yaka Thelisi. Bengihamba ngemoto yaka Thelisi laphana kusho ukuthi bengisuka eBhamshela ngiye eThungathi. Ngisuka eThungathi ngiya Stenda ngisuka eThungathi ngiye eThekwini ngisuka eThekwini ngiye eMvudi naseVerelem. Zonke nje lezi ndawo engasothungathi zonke bengihambela sonke. Yabo le moto beyinemsebenzi eminingi. Ngikhumbula kahle kwakulesihlanu kwaphela inyanga futhi yabo. Hayi imoto iyalayisha lapha nayo ilayishe-ke ngihamba nobani enye indoda eyakomalume kahle lebhodi kahle akamdala kakhulu kunami kodwa ngokozala ungumkhulu sibizana ngomnakwethu yabona. Sambe-ke naye kushuthi-ke lapha ngaphambili ngibatshela ukuthi bengahlalisa imoto ngoba ngizogibela naye yabona. Hayi bathi ayiseyigcwele-ke imoto hayi ngifike-ke nangempela singene emotweni ngingene ngala Kralin ahlale ngala. Hayi ngithi mangingena ngiqala into yokuqala ngayinothisa ngezwa kuluma inhlanga ngoba luma inhlanga umzimba wonke. Bathi luma inhlanga umzimba wonke bese ngi-adjust isibuko futhi ukubuka bonke laba abantu abala emotweni. Kwakukhona ijonge lahleli lapha base backseat. Ngathi mayihloma ihlanga nesibuko lase ngibheka phansi ngithi hey ngihambe siyathi imoto mayizodlula la ngase Fairbrace. Kaphinda futhi ngababuka. Ngaleso sikhathi ngizwa nebhandi leli ngathi yaqina. Hayi ngithi mina wemfina kwethu siyabulawa-ke namhlanje. Thina yini? Ethi mina hayi khona into engayizwa kunomuntu ongalungile nemotweni. Sikhuluma sesiyangundazela yabona siyangundazela sengithe ukuthi ufake i-red ukuthi nomuntu ozwayo ngazi ukuthi kwenzakalani uyibona loo nto leyo. Demo nakwethu usho kanjethi manje sokwenza njani? Bathi mina hayi ake sihambe kodwa hayi sihambe sathi masahamba kudlula enye imoto. Awu mami ku-6 mayidlula le moto bese ngigijima lesibukweni ufuna ukubona ngikushini yalo yamuntu mangidlula nemoto ukuthi uzokwenza njani yabo. Mayidlula le moto ayibuka ngikholwa ukuthi une-interest kule moto. Ngathi mina kwethu siyabulawa na. Athi shwandeni athi mina kwethu ngeke sifike phambili ngakho ukwenzakalile. Ethi manje sokwenza njani ngokuphela kwande ibhamu sasingisayiphathile ngoba vele kwakade kunokungezwani okukhona kwakuniphi manje wawuthi uyahamba uthola ukuthi une-road block intini uyayibona loo nto leyo. So ibhamu sasingasayiphathi vele. Hayi athi manje sizokwenza njani? Athi asibonele ibandla lizosilinda noma isensosi ngoba mhlambe laba bantu angeke bafuna ukukhipha kusenomphakathi mhlambe bengakhipha masi sesila mhlambe koBhamshela mhlambe bazoplana ukuthi bazokhipha lapho asibonele ibandla lesihlangabeze. Ngithi mina asambe mina kwethu. Hayi sihambe sathi masifika estobhini kaMasimuko